Ақсақалды аталар, бүгінгі жиынға келген жалпы алыс жуықта келген меймандар. Келіңіздер, біріншіден жаратқан Аллах Субханаллах Таалаға шексіз мақтаулар болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салават жана саламдар болған болсын. Балғандар, Қырғызда бір жақсы сөз бар. Түп қатасы адам алейхи салам орғын, төрт түлігі жылқы олғын, қазалы оттан түшпеген, чайнегі чоқтан түшпеген, ұйылдары аттан түшпеген, достықты сақтай білген, нан тұзды ақтай білген, ханның баласындай тақ сөйлеген, бектің баласындай бек сөйлеген, біздің ноқат елі, алы суықта келген меймандар, барыңыздарға дағы бір жол Аллахтың ыстық саламы болсын. Бүгінгі жиынның негізгі мақсаты, Ош областы, Ноқат районы, Чештегі айылынан, Мұнакай Ақсақал, Темірқұл ағамыз, невресі Мұстафа Мырзаға жақшы елден ақ бата алсам деген жақшы ниетменен бүгін барыңыздардың башыңыздарды ушул жерге бириктирип олтурат балғандар. Келіңіздер анда. Кыргызда дагы бир жақшы сөз бар, урматтууларым. Айтышып жүрөт, анча-мынча улактарда угуп жүрөбүз. Ала жылкы жоголбойт балғандар. Бүгүнкү биздин жыйында bir жақшы тейік менен жипті қойып, адалдан сорын алғанға әрекет қылайлық. Азыр мен бұл жерде той иесіне сөз беремін. Темірқұл аға, қайсыл жақта жүресіз? Келіңіз. Балаке алдында өнер алған біздің Мұстафа, ушол жігітімізге палғандар. Ассаламу алейкум туғандар. Айналай туғандар, атайы бізім елден дуалайды деп үмітменен барыңардың башыңарды біріктіріп отырам. Барыңарды шул bir çekeler jarılıp ketmesin, barın suyunup ket. Alın jetkenin suyunup ket, sorundu kançağı bolsa şonu. Tinç bolsa göğürak koyuyoruz da, ana çir bolsa azırak koyuyoruz. Bunda milaytip koş gerek. Unutmak kolayla, aynen ayında. Biri menen enen baytalay düşmeyle, Bizi Çeşme'de 6-7 adam var eğer. Menen ulağımda hiç oturturan bolsa, ulak bere öteşkenler koydu da. Ana buna tekti bugün kimde görgen bolsa, geç kap geçemez kılık tavus. Zaman görme bile. Geç 10 calap geçemez. Ulan çap kete öyle. Bizim bir Kırgız'ın unuttum bir erkekçe yönöyle de uyat. Unutmak kolayla. Aynen tuğandar. Amin. Gelgenin bağırdılar, ömrün arkalara köyürsün. Şu ümitmeden geldiler, bağırdılar, çap geçti Kuday'dan tileyim. Tapkanlar özünlerine nasip kılsın. Unutmak balıklar şul. Ne öyle özge doğan artı verip ketkili, amin. Çok rahmat. Gelingizler palvanlar. Nurdin ağa, Qarabay ağa. Keliniz, çakınıra qaydаңыз. Mana şu Kökpel zonasında, mana Jargorgon, mana Gungay, Teskay, Ozakalarının insanları. Mana şunçalık ula kıl bergeningizlerge belli. Mana Temirkol, mana şu yerge bardığızdı çakırıp, bardığızga, mana şu tünç etsin dep sulanıp ötet. Mana şunu tünç etkirişke hareket kılınızlar. Elhamdülillah, Rabbil alamin. Mana şu balasının ömrünüzü rızkısı belat olsun. Enatasına yeni yurtqa hizmet kıla turgan pendelerden olsun, Allah'a nasip kılgan olsun. Mana şu mikrofonda balaga bir dua kılayla. Mana şu bizden elimizden bitti bala çıkıptır. Mikrofonda bana söylüyor. Adep Karim dedilik, Karim gözünü tükürteteyim yakında. Mana şu Karim'den ötkül olup, bizim yoka durağında yaxşı sözüler bala olup, yaxşı toylarda aparışın Allah Teala nasip kılmasın. Daima bizler, daima kursancılıkta olayla. Cemaatimiz, barımız tülfeleyle. Amin Allah Teala. Sen denen жақшы niyetmenen şu жерге çoğulttu. Alыс suuqtan gelgen meymandardı dağı qarap koyeli hurmatlı palvanlar. Alan keni, ara жылқы жоғалбойт, aramız adam oğulboyt deyt. Beker oqat, peyildi buzat, peyili jamanı betbaq adam ayıldı buzat deyt. Ve bir adamdın ayынан uşu ayıldı, uşu örendi, başka jaka bir jaman korgoz olmağızlar. Bir adam bir namlılığa salmağızlar. Ve teyikti, anan cipti, ve adam balasıyız biz. Biz insanız. Geçen kim elek, bugün kimmiz, erten kim balağız. Ve biz de kolumuzdan ne işlersek kergeyt. Biz bir şıratılgan mahlukuz. Kim teyik, cip, jerge tüsse,
sorunlu adamlar olmağına hareket kılsa onun cezasını kelingizler dua kılaylık. Allah Teala özü versin. Amin deyizler balvanlar. Ortadaki kalıstlar, başka kalız, Azzaka, canındaki yardımcıları, Monduz, İsa, Alanki kalıstlarga mıranda kılıp, ülkelerimiz ratsiya alıp berdi, kalıstlar ortada ratsiya menen жүрөp жерге түштү деп айтып, кайсы soru коюлса бизге айтып турат, биз сиздерге реклама кылып турабыз. Балвандар, акырындык менен ушундай ноокаттын аламан улагыны кичине болсо дагы тартипке салганга аракетибизди кылабыз балвандар. Бул жака келиши эчки. Рация кимдерде жүрөт? Ортодогу калыстар. Assalamu alaikum tuğanlar. 23 yanvar 2024 жыл Ноокат районунун Чечтек айылында улак башталды. Биринчи сорун алып барганга эчки айтылды. Биринчи сорун. Туғандар ушул улак бергенде темир кулабыңызга дагы дуалык коюңуздар. Небересі Мустафаға жакшы ниетинен улак чыгарды. Көтөрүлдү. Келатат. Кимге кетти? Кызыласкердин санжар жагышыптыр. Акспартка да кетти. Садык. Садык да кетти. Садык өзөт машинага. Келешке кайрыга стоп. Болду. Андыга кимге ашабыз? Бул Садыкка сордуң керек. Өзün birinci sorunu Oşu oblastı Ноокат району Көкбел айыл өкмөтү Айтуу Кудайга шүгүр Кыргыз журтуна аттын кашкасындай таанымал болуп калган өзүбүздүн инибиз Садык Палуан биринчи сорунга салым салып отурат. Астындагы минген ат Чечтөөнүн Иса Палуандын Акшункар деген аты менен мынакей бүгүнкү жыйыныбыздын биринчи сорунну салды бир серкеге. Экинчи сорун келатат. Кожекенин палуаны. Мамалак өтө деле оор эмес экен, тез эле көтөрүлдү ат жерден. Azdaka. Bir serkege salım salgan. Karaş Palvan, beri kaydatta bizler. Çıdayamı. Hazır. Buna cüret olayınca. Şu yerde tatabaka kılbakla hayda. Aşırı yapıyor tuttu. Bu menen dağımda. Kocakay ayılı, Karaş Palvan astındagı mingen atukam. Özünün Karakuş деген аты менен мынакей бүгүнкү жыйыныбыздын экинчи салымына Кудайга шүгүр кел укам бир дуа кылып коюш ушул жерде да. Мамалакты алмаштырышты. Эми кичине келе болуп баштады. Буга чейин жеңилди, сразу көтөрүлүп кетип аттыр эле. Алып барганга бир кочкор айтылды.
Көтерілді. Қайсы болғанда кеткен. Көкбел 12-ші номерде қалғанда кетті. Қарасы көттен бақтаға ұздың не деген аты? Біз Золотой деп қоямыз бұл. Кеттік анда. Нұрсейіттің екінші сорын олыш керек бұл. Рахмат. Чемберечке қалып кеткен. Салымым бар, Исаға өтеміз. Көтерілді. Барышы бір қошқор екемісім айтылған. Көкбел деген формадағы дәлі. Ақсақал едет болың, ақсақал. Көкбел формада кетті. Көкбел 5.
Кимге барган болобуз. Көкпелдиктер бүгүн активный. Көкпелдиктердин бүгүн 4-орун. Молодец. Ушул кылган алып келди. Televizyonda Toyordun 5-ci sırada bir Qo'chqorg'on salım salgan palvon. Qo'shqorg'onda No'g'at rayoni Ko'kbel ayol hukumati. O'zining hayvonoti Qachaq degan atini. Aqbari деген palvon алып келди. Qo'chqor. Biz balkanı bir küçük bölümde. Çatıran çakmakla götürüyordu. Balkanı ziman balkanı. Azamat, bir Qo'chqor salımı var. Hayrat tezlik көтөрүлүп калыптыр. Tez көтөрүлүптүр. Elçide окшойт, elçide. Elçi болгон экен. Elçide кетти, эч ким талашкан эле жок. Palvon, tayyor turamiz. 2000 so'm bir serka. Azamat. Alып келип таштайт. Кайтышы бир эчке, 2000 сом айтылды. Алып барып таштайт. Жашынан бери акчапкан. Аттын башкасындай таанымал болуп калган. Сакадай таралсын дегендей. Элчи palvon алыстан укканда bir чоң Жерге түшелик дагы эле. Чагып жүрөт. Жерге түшелик. Эң гана түштү. Көтөрүлдү окшойт, көтөрүлдү. Кайра түшүп калды окшойт. Hayrat düşüp kalıptır. Atlas makanın balasını gitti. Kiçine balasında. Kuduş palvanın yukarısında gitti. Sımma palvan. Bir koy 5 ming aytılgan üstünde. Bir koy aytılıp көтөрүлгөн 5 ming кошулган. 5 ming ton salgan palvon. Qo'shqorg'onda. No'g'at rayoni Arbilayli.
Çeçen degen. Kudayga şükür Çeçen degen atıyla. Kudayberdi'nin inisi. Hatkasına aldığın oğlu. Kelkan. Dua kılayım. Çoğumuz neyse tek maksat yazarsın. Orada Hindistan'ın bir milli geçirdim. Kudayga şükür. Bir serike 5.000 sonra salınsal oturan. Matkasına veriniz. Niyet kılgan eken kulak veremizler. Allah taala alsın bugünkü kalvanlardı bazılarının duasını Allah taala kavundursunlar. Allah taala yerimizge tırçılıktı, tokçulukçu, molçuluktu versin. Yerge boşuşu bazı kalvanlara da versin, nasip kılsın. Hadi yolumuz arasında iyilikler olursa Allah taala nasip kılsın. Sımbat beyneniz жақшына қайғылы бір қочқор 5.000 сомға салымсал oldu. Баландар, sorun көп. Мынандай қылып, трибунаға алдыға келгенде тапалаға қылып трибунаға ұрғып тұрмаса сорундарды қырқып саламыз. Шынын айтайын. Тергетші эле улак. Катышып калды. Тарт катышып калды, садыктын алдында бирок. Тосуп атышат. Çoğaldı hemen. Sakın, ben onu terk edesin. Turboq жерде алып барганга бир мамиле айтылды. Улаг эми кызды.